timu za Chirmane zirimu Weldon School, Center College, Ntare School, Kibubura Girls, Mbarara High School hamwe na St Bridget zatandika n'amani omumizano y'empaka z'amashomero eyatandika hari Nyakatukuru muri Ibanda. Omu volleyball y'abojo Weldon School, Ntare School abine Chikopeki, Mbarara High School na Muntuyera High School Kitunga zasinga emizano yazo yo kubanza. Omu volleyball y'abishiki St Bridget abine Chikopeki basinga St Agnes n'ubwo babira harusha kandi Kibubura nayo yasinga St Agnes hamwe na Sacred Heart Mushanga omumizano ebiri eyibabanza kuzana. Omu netball Weldon School, Center College abine Chikopeki, Kibubura Girls hamwe na Aisha Girls zona zasinga emizano yazo eyabanza. Emizano egi negumiza munyenkyakare kandi neija kwa Sande kandi timu ikumezera yebembere nizija kurabaho kujokere cyanga cyankoro mu mizano ya Uganda yona erije kuba hari Immaculate Heart mu rukunjiri okweza kurukwija. Abwa TV West agacencyire ndi Aloysius byamukama.